Gerandong tak? Gerandongnya tak koi? Dari mana nih tapi? Jos ya. Gerandongnya tak koi? Gerandongnya gitu. Kaget bro. Wah ngeri ini. Asli guys, ini mirip gerandong guys. Persis ya Den ya? Persis gerandong ya? Bukan mirip tapi persis. Iya. Dari Karawang ini ya. Wah, mantap sekali. Ini gerandongnya mau ditimbang guys. Mantap sekali. Superannya datang guys. Sabar, sabar. Mantap. Walah. Kepleset guys, eman-eman guys. Api-api. Hati-hati Mas, api-api. Api mirip gerandong. Walu telu 83. Waduh. Woi. Kepleset. Gerandongnya bobot 83 guys. Berantem tenang. Mantap guys. Wah, ini mantap ya. Jadi tontonan. Kalau yang ini tadi bobot piro bro? 7 piro? 78. Ramai sekali guys. Lagu Mas. Gerandongnya bergeser sebelah sana. Wah, mantap ya Dan. Jos. Monster ini mantap ya. Minta 44 ya Pak? Ya kayak normal. Waduh. Beda sikil. Full. Dari mana Pak tapinya? Dari Jakarta Mas. Aja diwawancara ora iso ngomong. Dari Jogja Mas ini, dari Jogja Mas ini. ASEAN. Dari mana ya ASEAN? Dari Jogja nih Mas. Dari Jogja? Iya, Jogja. Tapi di singkatan Mas. Jogja itu Jogja saja. Oh. Jogja saja. Ayo. Sorry. Ayo. Sapinya cukup mantap sekali guys. Mari. Oh, gerandong. Ini kamu temannya gerandong ya? Bukan nontonnya kalian. Betul toh? Yo. Sok peng guys. Keren. Lara gede ra kanggo. Oh iya kanggo. Ku. Ora tak mbek. Aja karo. Kene apa? Mantap dibeli BR Pam.
Iya. Ramai sekali guys. Oke, gerantongnya pulang guys. Mana yo? Mas, buka kan